Sata Yataya Putana You'll be in the touch of me Ba Yatae Yabaloye Nakoti Ilepwe Loanya Ine Losu Mo tu ba mi thobu de ke tani mewela mi to chisi khu to chiru chi to da ba ma lo ko li chi ti mi de sa lu lui sa bu te pele chisi chi ne lo su ke yo ta su yi so sri te ja le pata bu yo a patai pue ro ta sibli ke na lo tani te sa du ma lo sa kri ta ro ke pe le chi ti mi de sa du lui do chi ti mi de ko wi we ku da pa sibli ke na lo da sa su ke pa le ta ba lo sa kri ta ku du pe na mo so bo le ko to te ta ka to le ki ke ta di le a ge ne ye di li to ne do pue ke le pa ko mu du pa ta di we ke te da we ma sa lo su pa le kri sa mi ko ke pa yo a ge amen le chiti mite sadu lui sabutta pele chi tagi mo pale ke kha klo ne tatu lo tolo le ki kete ta pa tale takato le ki ne we ne pakato tale redu jela uda tatu lo tolo le ki kete te pa se ko ne me tatu lo tolo le redu ta pa ine lo sabutta pele ko takato le sopolu sabu qui but you to see what the Lichiga Tasso so one lucky to the parcel to see quip a lichisi chinella. Dallas commentary nya when it did faithfulness to the word of God, no? That thought of Sarakali so would develop remember of God's faithfulness in Paul's adversity. Away on in that no to case. Kasayua ata ta todo sopolu le awe ata nata poti pa pune la. This is kind of le Paul's deliverance by the Lord sopolu bata matu pleo le kasatabu isu credo. This is the final greetings te pa ine la. John F. McCarthy on ne awe da palo tagi mo pa dit emera mark of the faithful preacher na pato pole atato pasitze atato de atapanone no when the seriousness of his commission when ne tamulo na ne kaba pa lu pa puyo no no the contents of his mission when a commission the contents of his commission tamulo o tale akaba ma when preach the word, no the scope of his commission, when it tamulo or a book or ready, rebuke, reprove in season and out season. A copy of Katekatota, Kabatuluta, Kabatu Koketa, the Sakatole about Sakatole ataba, exhort Kaba. He bata in law, the urgency of his commission. Taleta melone, metale reduelo, the attitude of his commission. Tapatu pata, le tale melo punene, kabame silver, pale pata tenu, the in all things. The cause of his commission, ta alu puile kaba he wene no, atata muda le. The essence of his commission and the goal of commission ata penyu ata tu di depan le tamelo o inela the lechi tagim politika the triumphant epithets of Paul epithets yani away ne akabia na to ako luni pa mi kwedi gata no akabia tali pa kwe away ne so Paul le akati sagatone no awe atale bugate pokone awe da close for which is ready awe ne tak le chikatele awe ready that no yaba lulo taba
ya ba ta lu lo ya a ko pyo ne ta ga lo ta lu lo ya ta di le age ne ye di li the future ne ora crown lo the future ne ora ko ta lu le awe wo da awe ne awe ka tu so wa ti ta ko ti ta pa ya we pa pla ti ta ko ti ta pa do adi da ti ta pa I ne lo Well, pama lo to ko ne ne pama tagi mo pwadi me tadi age yedi ye telu yo o pa we ko telu ne ne le yo ne le pa wo o pa we da I ne lo tadi age yedi ye telu pa wo o pa we da I ne lo taklu tua me pe sapo nui do sapo ko lo Tadila agene yedili takini yakili perkataan nili tusia tato lo kotalu le kesapa sinyo ko to lu tera ki loyale munine upalo tale jewo do te ya tera o temeba me ke ye poale e do tau pla kele awoni lo ko bien ne muni kita ne taku plato ki we taku plato ne do u plato le pa aga amenya mitme kuta do na kame sha do na ko kutua kuta ne ko plat pale e do ata u plat kele awoni awe ne yo categorica kuta lu I ne lo takato le nya ne do pa kwe lo no takato manu le na to ko le be ba alu ne le akobia le pele malu akopia leadership ni ne we Professor Robert Clinton ne we te dale ne do pa kwe lo no na to ko lu tamani le da phini kia sa to ne ya yama ye assignment ya tele akopia ne di do ye kale tale sai wa vi ba lo sile ta to talu te no we lo no akopia ne sa no awe tu ye tu le ta ti buddha ne no mata agekete no ye ta mu ye do mata agekete no mali ta agekete li ne lo awe ne pe do kwe lo no awe ye ne me ta ka tu le nya lo ne do kwe lo na ko pa we ne me pa le ata su lo me pa le e ta kwita lo me pa le he lo ta le tata kusolo no me poale akobia ne ake kuna agite tagalo e dine to ne no ne do le po kwe lo dale no bo di le father mule ni de arke po jeto ta ka to je ne no mata pupu tada tadi ne to je ne no ke awe yo ne ta ka to le nya lo tamalo te me ne si te lu ta klesema tu te krata sukapa ko bia na ba klesa si te lo ke sayo akligata don na tu te krana ta su ta akapo kapa te I ne lo sabote pa te lui lo yo malo na le yo ado Yesu Christ kasinyo pa mu do pa ti pa menya do le atako plato bo mi menya si te lo ta kligata ki klese le ta katoba do le akato taba ni ki we ne le ko padu si we kale maluta le akobia ni Yale University kane anka Victor Salom we da he ba ban your midnight wine no akobia ni na ba klese ta le papomu te kwamu no awe ne awe katodi tino toki lo klese ta le akatoba mena yu ni de na ba mi ne ba samwe na ba klese lo de ma pla pwa ta kama tu khota tu sato kile tawita su kele do tu ta to ta de ke evidi amu la ka ba phe pa ta wita su ba ta tu ta to awi wa ba ko pye ta tu ta to le awi wa je ne pwa kan na de ta ku wa ta pwa te do du kana no me anaku kui do ka pa pu tra ta pha le sa da we awo ဝိတ္တနဲ့ပွားလူတာတရာလေအကြိုက်တာဝဲလာနော်
Di tabata da wetu ni lo kakui anna. Le tamita todo kakota su pugolo kolota pani lo kuta tale a kopnyo to usene de paka kakui pata. No tale ambi to shene ne pate do dukana obani lo kuta ne do baba site telo ta pakanagi patakanagi ne no a kopnyo ne ta sakato bagi ta sakato tabagi ne baba kleselo we tamalu termi lo tamalu chit me dili ta di gigate upata li powote upata li powote dili ta di gigate upata li powote kopya ne ta di le agini je dili ponga sabu nui de khoni ba pha wina ke ba pha sa po je de khura Mimi neta neda I konata le ta kela putike do tanata potike mapa sitetelo tata kuso atamatike ta kepo atamale na maani malala papetike evidi kekani dale ta lulo galo ya do yaketa sagato bali okutani anede so polio teda ulu punya buda we kopya ne ta lulo o do kabake we dani sagato bali de kopya ne we kabata matio lo no ta kasinyo do matio do we teda ta dile agini ye dili ne lo kutada ta sagato le aba ta sagato le tabata kita kwa tama maulele pwe ne lo do tamalo tamit me sata khuya tako sa tako ke le suwe ba tako ke le suwe ba sata khuya tako sa do ko vi ti tako prasata bu su kri no tako ke le suwe ba ti tako ke le yakasa no awe sata khu do ya lo do pa ke le Kedu ni bata suwe suwa ini la waya ne me pe sapu kui padale chizi chi la u hesu yo kliklit ke agedi so tema etale I ka tata do hatala ya do lesu tesalni do so kriski su kalati do so tizu su dalmati la Odo yate soluka tagaulo awayane me katitra soluka le akweda limata koda akobione ne litata kuso no aweli luka inela awene odirate soluka tagaulo hine somaku do me hedo natake do somaku gone ne de awayane awetelo peyane jeto e pa amitaga taga ne no Timothy and faithful son Lord Demas away and unfaithful deserter no away did a party so Paul the letter the Christians no the politics gale away jet away no so Christian in away and faithful no unknown no wa letter to le tatinyalo Titus son in no away on in faithful no away on it Luke on in faithful companion these are so Luca Mark on it some Marku on it unfaithful restore away on it me Portugal a party so Paul to call the so Banaba let later heki well it Kasayua no maluk sa shukri malu mabaki da wedani kweke we lima kude no hine somaku do me hedonatike agedi asabutashita no agedi le ta ke pata mapune weda mata le jewo abli olo do sotu khikune yeme alesu episu lo takia sonene awayone ne mera faithful messenger lo so ti kwikune no we de ane wacha ye se padule palote do so kapu no so person in the faithful host no we da di de me pale I tre kwa tweta le we to atabini hesonia do liu le lo sodata lita pita patiki we ne
a mini muto le chikita talulo gala basange whether edo pali le no Hesunia ligo leo seneda we bateda le other writings de palo ta kwe uga lo sorta li pat de li ta piane weda mira scripture lo weda ne pa kweta te gane we ta li leo redu gini we te dale dale so polu te gane ne de me pa mata ta kuso padu te ga lewi wo si te lo ta ma bla keta no kweli wb do weda tiba weda akobione ne muko letusu muko tegatro basa lo le ko nyapu bakwa semeta kota ke udo takute tatinya amalo basa ye sepadi lidi weda kata umune ne no akoy lani posture ne kaba udo pata malota akiwo wetano no akene patuketa pwali basa kene do podo lani posture do UMU te ga te da le weda da le akobyo ne teni yai ne akobyo mahaka maluke ta le woko mahaka ta kato da le hako ne maluke da ta kwe ta tu lo ato akobyo madi ne no akobyo udo alani posture the daily chapter Bible study pulo the patano the malule woko the patano le mitikli say the patano le manako quinary or when it the baudo the lani posture le akopya na ta ti nya ti the pakadu to ato we o ine lo we the papo to sabotisia so listen drew papo Alexander the faithless no away wale atana tu ne ma ya amalo kasake ka odi amata to ne lo do ne da polonata sikole odike agedi gelo bolo pataka to namalo kopya ne so poli tasite te lo jane weda thoda we nama ini lo do asapo namalo sabisi khua le yektu puplera koti tablo ni patasata se no tagaba meme pa khela hatada ya lo mota titapa le atakamati basado kasa sate wene kasa tabu shukri sate do ya de disito yibadi to le yekota sitelo kabata papato le popero pakali ke la kana huba we do yetu pleto le ke yu attack lo we di da meda rome atama mana ne no do ka sa ka tito ni ya le ke ta ma le do ku ke ko ke su mo mu le mu ko pu lo mo abata la ka po so khatiki ame ka tu do not priskila so kula da so ni soni pru hi poteke so iras tu tega ulo te vele kri tu pu meme so kripi mu tega matake bado ye palote le mili tu pu lo mata papa di to na ke le tawo ko to te klu badi badike so ubulu do so pudi do so li nu do no klodi do pue ke le katu do na lo mo sai shukri udo na tatiki mo tabli tapo udo titiki ine lo kutani do we katu do da ati te ko te pa all and new friends te pa ine lo mo sai shukri pue ko di ko no de ke prio ta su e patabu yo patai pue ro ta siblike na lo ta o mu le kigete le pokoro takota ketana tapota tiuta nyo pune do so polu no sada we hisuto aposo timothy de ka klesa we no sada ka klesa do kamata do prasata bu shukri udo disuto riba do ta to mi ko te le tele basakene do umwela le tamula le yo abo mu tani ta wo sa kwa ke pa su ke pa yo masupwa dito patambula de yo abomu yo tata kuso putita hama ti masake patike do agekete lekete pakamaba lele popwe de patamu pugitene masake pado suke wale pitiko matakota do pakela kase
Babi bapo basui do takuta po do tato talu kepe talu wate pa tau mubu kodi kono akatini masa da sui pa kele krisa mi ke pa yoare. Amen. Kesata ya ta ya tu tama you'll be